male ka darubila na ro kang ino makoto por male at tarawe na lora kang ino na pananre ndo ko yaw di na no tim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim. Nomor telu Bapak Ibu, tau de ini terima sinin apalah ramalanna iya neritu tau angke madoraka laure tu duwe pajajan de nulle lolongang sinin apalah ramalanna tau sampajanna puasana sidakana tarawihna witirina yamanang sinin apalanna mapamula 1 Ramadan sampai 30 Ramadan de gaga apalan nulle lolongang dari ko angke madoraka tau duwe pajajanna mega apa je tau jamaah sekalian. Mega tau na patari-tari tomatonna, mega tau na gerak-gerak tomatonna, bahkan na pamiti we matana tomatonna gara-gara urek kadana. Maka dia nabi tani gini pamiti we matana tomatonna, nama jana seding, nama kalalen na seding atina na sebair urek kadana, majapude na mulle lolongang surga, bahkan baunya surga pun tidak bisa dia cium. Nigi kita patari-tari tomatonna, nigi kita jari atina tomatonna, majapude nulle lolongang ibonna surga. Dia nulung bonus surga kecuali ya dampangin puli tomaton. Iya perlu rana-rana jamaah sekalian mega tahu. Iya mega tahu gerak-gerak tomaton. Lai ngerang ini otut tak mabicu Bapak Ibu. Li ngerang otut tak mabicu tomaton tak de pakadan nadio tomaton tak de panadio tomaton tak ide jolo nadio. De panandre tomaton tak ide jolo na pandre. Bahkan kuan niwi tomaton tak itu rela digigit nyamuk. Dia mereka na tok namu alene yang penting ini mau maitin dong. Malah sakit, tomato tak akan aku enak kurus mengak muna. Engkau biasa malapor Pak Ustaz, siwala nigar papi diceko aku tomatoku. Waktu na malasa tomatoku, anak to malasa, iya piare tomatoku. Siwala nigar papi dicena tomatoku, wadin nigar lawala. Apa anak to tomatoku malasa, iya mana biayawi, iya mana piara, iya rawai. Waktu na malasa anak to, wadin nigar wala papi dicena. Ada kudi baja, magai lengi niata. Ia tomato tak waktu tak mabicu kumalasi pasti makan tomato tak enak kurus semua ngak muna kurus semua anak muda mandisi ke masjid malampe sungai mumi tadi cing makor tomato tak waktu tak malasa waktu tak dia mabicu tapi mega nana maku kau jemaah sekali kumalasi tomato na tongas na piara tetapi angka kadang lemni angkat tanah agak angkat tanah mudah-mudahan mati mesti atau mentok kena dengan bagaimana di mega makor Bapak Ibu dia nulis siwalai bahkan angka kasih di waktu anak muda menghadap Bapak Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar wala nigur papi de cinna tomatokku wala nigur papi de cinna indokku nariko laurengi indokku macan ne kak baik kapitu wadin nigur wala papi de cinna tomatokku nariko urengi indokku macan ne kak baik kapitu aga nasang Abdullah bin Umar anak muda namo murengi indokmu namo murengi ambokmu macan ne kak baik kasih sapu dek to penulis siwalai papi de cinna lokiko dek to penulis siwalai papi de cinna lokiko sitati darana waktu menajajiang sitati turu pusat na waktu menakaresuang sitati wasusun na waktu mabicu demu lempalai namo murengi tomotamu kasih sapu macan ne kak baik anak muda dek to pamulempalai papi de cinna tomotamu namo kasih sapu namo kesabu macan ni itu melimpalai sitat tidak rana waktu menajajiang sitat tidur bersama waktu menakersuang dia melimpalai makanya dia minta ridallahu bi ridal walidain riu na pong Allah Ta'ala ki munro riu na tuloy pajajanta wa suhtullahi bi suhtil walidain galin na pong Allah Ta'ala okoy munro galin ito matata mega po jito madoraka jamaah sekalian mega to madoraka lakot tuloy pajajanna bahkan dalam satu kisah dijelaskan angka si di Lampungana iya ro anak makanya aja macam-mana riakan na migalit tamu lo kubolana mega tamu lo kubolana na iya ro anak ya ko angka tamu na pole iya ro kasi indok na sabab matua-tua ni indok na iya ro indok ko angka tamu na tu anak nama dari tu terimil lo gabung angka tila ko ro tamu gabung
tapi ia lapung anak sebab anak maduraka di napuji winari ko angka iro indukna lole to okur celek gabu nari ko angka tamu napole napodang induk nama kada induk maja na kalau kutu ganggu tamu ko ya aja kutu undur darakan aja mas kalian bahkan sebab dia napuji ko angka induk na lo gabu kongka pada nama jam lo kubalana bertamu iya kasih induk na naki burangi rak barak bapada lo na rak bamanu ko yang bolana ukir napa salah ya kome pandri di nanu timpui ya kome pandri malaikat darubila nalorok ngino malaikat darubila nalorok ngino makoto per malai atau rawe nalorok ngino napa nandri ndo nako yawa di nanu timpui mako berjamaah sekali napigo sampai matoa ni lapung anak nange matoa ni noli ni anak nalok kodarana engero anak nange apoe gero anak nama kade angka nekak darubila nalolongang biar kak dari bilai nalatui nale nepu inapa na kari nale nepu inapa na kari purane ro itane ini pole ambok na enak agami mogorang itu kak dari bilai na kamu kari maka dene ro nang lapong anak bapak iya tu nama tu kak dari bilai we iya ko matoani pada nenekku mitu kak paki pandri ki ko yawa boleh birru abaukum wa birru abanaukum iya ko ipakir to matawe iya ko makaleleng atika ko to matawe iya ko makaleleng adapeng ko to matawe napakutukir matu anak tak jemas kalian birru abaukum wa birru abanaukum bahkan dalam kisah dijelaskan alqamah yero alqamah liwa igan sampajanna liwa igan puasana ibadahnya luar biasa tetapi ini alqamah waktu nami mati alqamah dinu lepawi kata la ilaha illallah dinu lepawi tahu pakai igan sampajanna tahu pakai igan amalak nalenge tahu pakai igan sidakana tahu pakai igan puasana tahu pakai igan baca Quranna tahu pakai kanjakna padanna rupa tahu tetapi waktu nami mati dinu lepawi kata la ilaha illallah magai jemaah sekalian si di adorakan nak otomatana cicak bawang adorakan nak otomatana aga yero alqama angkana kasih diutu na lo pasai malini buah-buahang malini beppa napa lepang bolana tomatana mali beppa tapi bayine na masurang leppan bolana tomatana waktu na leppa bolana tomatana tanya akatan milo palipang tomatana buah-buah suka beppa de milo bawa mi lepang iya ro kasi indok na waktu na lepang alqama mici elona mita yokoro agagai na bawa alqama tapi dia kana langi cedek mo macinala ne kasi indok maka dawe magi si anakku dia mana na pampeng na iro agagai na prikumpe sisa miti matanda indok na jemaah sekalian miti matanda indok na rigangkan na lisu alqama dek gaga cedek na lemo itu moton na irnang na prikumpe na ba mana lisu maka de indok na alqama aga jarum bawa maka de alqama iya jarondo bene kuna sama surang de gaga na lengi indok na cedek mo rigangkan na iya na rosarasi di na masu ke si nyawana tomatonna masu nyawana indok na gara-gara iya na ro waktu na mi mati alqama dinu lepawi kata la ilaha illallah nak dampang meninduk napa nulik pau kata la ilaha illallah cik dik bawa jemaah sekalian cik dik bawa ngadorakan alqamah dia nulik pau kata la ilaha illallah maga nih di jemaah sekalian mereka ni kapai petari-tari tahu tak mereka ni kapai gerak-gerak tahu tak bahkan mereka mesti nyawan tahu tak gara-gara ini dia tu lelolong yang bono surga bila pada itu lelolong yang surga pamesin pengolah subhanahu wa ta'ala nigi angka tomaton na lo bolana ngecak diu mo iro tomaton na ko angkai berkunjul lo bolana majepu ibu karang pintu na surga nigi angka tomaton na joko lo bolana ngecak diu mo iro tomaton na waktu nangka nama cawa-cawa mo majepu ibu karang pintu na surga na sebab mage ko makanjak ki ko tudue pajajan tak jemaah sekalian karena dalam satu kisah dijelaskan angka dua lapot tomaton telu anak ni residi telu tu anak ni si wali maka dia residi maka dah mika iya pas sekolah anakku matandre sekolah anak namo meni dia napa aku agamai tapi maka dia tu si wali telu anak maka dah iya namo meni hadir nama kanjak zaman anakku mika pas sekolah agamai namo meni hadir nama tandre jabatan tapi yang penting mapa hang aku agamai rigangkan na inang lepot duit tomatoy inang si wali oi mas sekolah mana nak nama tandre mana jabatan manci pejabat mana tapi dia napa hang aku agamai dia nampak ko game inang si ulie makanya to ni sekolahna tapi dia hanya matandre jabatanna tapi mapah ko game inang si dia jemaah sekalian ni ia dia makanya pah agama nange anak nah dia makanya pah agama anak
Lo ni ko balana ya anak joka-joka. Biasa tu bapak ibu ku tu matoto anak seding tu mencina lo balana anak joka-joka. Lo ni ko balana anak naro. Silolona lettu nangi lapong indo tapatalo mani sabak maboy nangi mangoto. Talua mani tapaboy mangoto. Waktu na talua tapan ni makare ni bayani nangi lapong angkai. Di na ya lo puji-puji ko makoy indo mo ay ajam pun riboleh, ajam pun rimita. Panribawan ni na polisi. Di na mitamun ro jemaah sekalian, di na benir rondo na polisi ni nasa. Munro na aja macari peri penasa ko boleh. Lau si corona nasi dia waktu na misi hama bani tuli mori si barasingang maka dininangi matu manitu na polisi ndo mu na roja ke sa dia ade lo po jenasa yang matu mapake polisi na polisi sibuk na polisi makotoro ko anak kasih rusik dia kada aja pak beni polisi antara kabannya labannya ojek kutunalisi aja mantra isu bahkan napatami jemaah sekalian napatami ko panti suhang indo napatami ko panti jumpo indo na sabab maga iro na di napah ako gamay makko niro na ko sikola bawang jama-jama bawa ituntukan anak di na makanya pak di seng agaman tapi iya nang talu itu anak na siwali makanya pak di seng agaman anak na mau meni hadir na matan jabatan na tapi kanya apa tu matan jabatan makanya to pak di seng agaman na mau meni di na matan jabatan na angkan ka sila po indo lo joka korbalan anak na lo ni joka kan ni manitu na tapat dupai mak aga milangi mak wak bipangi gami mak walangi ga itu na supra kurang mak matako kitu ka ba mak ako lalangi nangi mangoto omi lo pasa-pasa ki mak mak aja na talisu ko bolewe okko ni mon romananunga mak monro si minggu na makanjaki wa iro manitu na makakanya batay na service na sabab mapah ko gami manitu na si wawana monro si minggu maka di lapong indo mero nak kapal lete lo kurbolana sila surang mucik dia sebab muda ni to kasak ding aga nasa ngero lapong anak na maka de indo okku ni boleh monro de paule wale papi dicetak okku ni boleh monro aja na talisu aja na talo bolana sila surang kecil dia okku ni monro ndo tapi ini lapong indo melotia kasih joka nantra sila kurbolana to anak cidi makku matoro jemaah sekalian maka mana kanja batina perlakukan ini sabab magi mapahami aku agama ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain makanya jemaah sekalian perlu kikumi kelulungan apalan narmalata ajak lalu gaga madaraka dan itu di pajajan barakallahu li wa lakum azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.